Jotono no lam sogan channel ro kai tamu no kan channel ro subscribe khlaya kum ka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos sanam nga phai ditini ka ketal notification ai nai amo roja kha SOFED ni bukhakte or notification roja kha ro video no pai thak jorate nai tongdi kam ka saimana ni bagai nga phai di notification ai lai na amo khai official notification or notification rizak mane abo angkai to Society for Entrepreneurship Development ibu khakti rizak kha or je notice rizak mane abo angkai 1 tarik November 2023 o rizak go or rizak kha abo angkai notice rizak kha amo interview ni bagi rizak kha post angkai driver or je recruitment notification number tongo abo agino apply chengai pajak abo tabuk notification rizak kha interview ni bagai post tongmani abo driver o jagao date of interview rizakha abo angkai 3 tarik November ongnai Friday klaio adino oro time of reporting rizakha 9:45 ni simi 10 am angkai je interview ngai abo angkai Society for Entrepreneurship Development ITI Road Indranagar Agartala Tripura West oro landmark borijak tongo IT Bhavan tai Gomoti Milk Dairy norokni original driving license tlangai ma thangnai interview o angkai abo angkai to je apply khlaijak rokni bumung ID tai bumung tongo tai father's name tongo oro kwbangma candidate rok no selected wngkha interview ni bagai abo PDF ang description ri ruano norok thangi nai di angkai official website bangri rinai description o norok tomung apply khlaijak angkai norok ni bumung de tong naye norok interview rei naidi abo 3 tarik November 2023 wo ngai interview na jaknai abo SOFED ni bukhakte je tlang jaknai angkai tinin bagyam sunong sitong jotono no hambai